Devan mehen dawî da geştaneke berçav de sektora avakirinê da li Kobanî çêbûye. Li gorî endizyarên avakirinê ev liv û tevger ji ber aramî nebûna gefan, her wiha ji ber tirs û gomanên ji birindbûna bajên destûrnameyan ji alî şaredarî ve dest pê kiriye. إشاعات دركت كج أودي مهندس أبو أو جنوب بلدي بو جبو مرسلين إنه رخصات كي بهو ببنا ومرسلي اندماجه إنه حكومة كمركزي هيد بأسعار بهو دبن أسعار المتر المربع للرخصة تدير رقي جدي عاية دركت إنه متر بهو بنا فالربو هجمة ملات جو بري اندماج شبه أو قرارات نوارن ترخيص شبو Herçend ev tevgera avakirinê biriya peydakirina derfetên kar bandoreke erênî li ser aboriyê kiriye, lê di heman demê de bandoreke nîyenî jî li ser rûşa jiyanê kiriye. Ew jî bi birindbûna bihayê xwaniyan û kiriyan, ku zexteke giran xistiye ser milê welatiyan. بصح هزارية بيستو بينجو وصح هزاري بيستو جورده يعني هناكو مثلا كبير من بالكوني يا كيام ديفيجن اي دي ديفيجن يعني على العظمه نتشي كريا يعني انسانك ورتي دا جيان بك نكوني بك حتى قلت تشيكي بهايه Li gorî xwediyên werşên avakirinê û peymankaran ev bihabûn ji ber birindbûna bihayê kel û pelan û astengiyên vegestinê ye. که امبی چیمنت وجمارش در ولایت استانگیه حتی دیگه ورکه بره و چتا هنه عالم تشلیح کن دیگه وره یعنی مرسلی کوبانی ایسو تمنی موضوعه مثلا هیرو هم که نقلک هستن جداره که اون داره که بره که $10 سرمت کلفه هیرو بسر $40 کلفه Jalê xwe ve şaredariya Kobanî diyar dike ku ew hêsankariyên mezin pêşkêşî xwediyên milk dikin û tu guhartinên mezin di bajên destûrnameyan da nînin. جبر دامي بلكي ما بريارك ترخص بو تأمينات دهاتن $5 تأمينات دك اف تأمينات جي هدف جي باك بونه باقشيه دامي كسي كي بنيات ليكر كو او جماري هنا الشارع دمنه يعني ام دزانن يعني بر البي خود هيشن لامي با تأميناتنا تن ددنا دكنا صندوق پشتی بینای خود قدینه شونی خو پاک دکن تن او تأمیناتان او $5 الوان و دیگره Li gorî ofîsa destûrnameyan di nav sê mehên dawî da nêzîkî sê destûrên avakirinê hatine dayîn. Ku ev yek nîşaniya vejîneke nû ye piştî ku tevgera avakirinê piştî êrişên Tirkiyê yên sala 2019 da bi temamî sekinî bû. Ridwan Bêzar, Dengê Amerîka, Kobanî.